Ti Masakbayan. Ti napalabas at napagsapulan ni Walek nga uray daytoy kat may sa abulsek. Kat day tangarod tidak kalapagyamyamanan na. Intultuloy mat ni Alan tinagdaton kanino rin. Ngam imbaga ti balasang asaan pa ang nakasagana daytoy. Iti may sa amalam na imatangan ni Norin ti madingay naramid ni Alan kada Walek kan Manuel. Kabayatan ti kaadada iti sidewalk. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itahalawas ang napauluan. Nasinaw, apanagaya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasaya at matay may kaitaalan, napatagtibagakan ka. Anya day tano rin. Sumbatan ka din ti daton kong ayat. Sumungpat ka kuma. Magagaran ako na makangang ibalikas mo nga ay ayat ng nakmat. Saan ang maipapan iti dayta ti kayat ko nga ibagaitakan ka? Kayat ko nga ipakitakan ka daytoy a video. Ha? Ti panangdong parko iti dahi abulsak. Jack ingagara da dyan rin. Paspasalidamot kami ni ti dalan. Nagilat ti sidewalk. Mabalin mo kumamatlat nga ibagay ti nasayaat. Ngam saan mat? Tadinong parmukit din ti maysa. Pasensya ka no rin. Sana na maulit. Apay, amamom ka di dagidya at tao? Saan? Ngam amamok manwan no saan? Saan lata arumbang ti kasjay nga inaramid mo? Sorry. Baya, Jack ton ulitan ti kasjay nga naramid ko. Saan asyak ti nakabasulam? Iso asaan nga rod asyak ti pangibagam iti dayta? Anya? Just kidagidya at tao. Isu dakid din tiga po na tapno pabainan anak ni Norin. Kaya't kung agkid daw ka iti pasensya kan kwa na. Laglagi pom at tao mo't amasakitan Alan. Sige, aramidag ti kayat mo. Basta pangaasim ha. Di na ko magurguraan. Gapoy ti kasya nga naramid ko. Nasayat nga rod no kasta. Sapay la ko ma, taaramidam day tanga imbagam. Anya? Naiturad mo nga imbaga ti kasjay ka ni Alan? Katwan mat. Pudnumat ngamin asan anasaya ti kasdi nga inaramid na. Para makita, no, aramidan na timbaga na kanya. Aramidan namat siguro. No, paikit di ngamin, adinong par na dagiti bulsak. Talaga ngamin ama dito ugali day dya tao. Pakibagbagayak lang, tapno awan mat makunana. Wen, kasta ti rumbang. Amangan ngamin no makapanunot iti saan anasaya at kontrakan ka. No pakitaam iti madi. Kastamat lang ti kanayon nga ibaga kanyak ni mama. Iso nga amok daytan, best friend. Alang arudan, ag time outan. Agawid tamatan. Tani, tengan terabi Ay, agawid tamatan, friend. O sige, umay kan. Awaga kon ti driver mi, tapno ison ti mangsukon kadata. Itulod da kalangan iji balayo. Nataltalgad tamot laang no kasta ti aramidan ta. One friend, agawid tan. Anya? Kasta ti planom kunam, ading? Manong, isungarod akayat ko ti makaornong. Tapno matungpal ko day tang arapaap ko. Nga tumatem na itang arapaap mo. Hanggang sa bagay. Anumatkit din ang iti customer mo, ading Walek. Sigurado adaras ka makaurnong no kaskasanaw. Sapay la ko matagas ta, Manong. Jak ngamin kayat, akanayon daklatan at agtagibasitan, dagiti dadduma at tao. No pa'y kasta, kanayon kalata ko mga agbalin ang napakumbaba, ading Walek. Di ka gimulmulay ti sakit tinagam kanakwada. Pagbalinam kit di akaret, ti kastangar aramidin dakin ka. Manong, agyaman iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Talaga apod no kagayam. Apay, pari Alan, kaslamot din masiluan ta subsub mo. Kasano? Nabainanak ka ni Norin kapo ka nagdi bulsa ka di sidewalk. Anya,
Abay, inanuda ka, ta makaungat ka mutin kadakwada. Basta makaungat ka kadakwada. Ay na pare, sigurado nga adda manin kalukuan nga inaramid mo. Iso akin na sarita na kanino rin, ako nam. Sana nagyata tao ti makagapon tapno mabay na anak lang kan rin. Anya katagkidawa ko ni ti pasensya kadakwada. Sakit din ti rumukma kadakwada. Kat, anya nga rin ti aramidom. Awa na. Sana ba na Hindi damat agaam mo. Ibagag tulatan ang nagkidawa ko ni ti pasensya. Gapoy ti kastingin aramid ko. Apay, pare, kimaro manin ka di ti kinasutil mo. Paypay anak man pare. Siyak ti makam mo. Diskarte ko na ito eh. Siyak namin kayat ti mapabainan. Ala, sikati makam mo. Ngam no maamuan ni Noren, adi ka nagtungpal iti saritaan nyo. Ang mga no ad-adda akagura na ka. O ala, agtugawtan dito eh. Urayan talatan ayagda dagit in order ta. May mayap diti apanganan ta. Gaputa at dapay music. Wandi na. Mangantan sa bay na agawid ta. Jakon maidano ni di balay tibisin ko. Ha? Fred, kita ang tagkangkan tayo di stage tayo di restaurant. Tay ka na yun ang malablabasan tayo di sidewalk. Saan ka di? Wanyag paiso. Nalay nga talaga ah. At dapay gayam daddo maapagbirukan na. Malaksil iti panagmasmasahe na. Wan nga ron. Sigurado ang maimas ta timangan. Gapunta ma-entertain ta kadagiti kanta na. Wen ah. Friend, inton malpas nga agkanta. Makiam-am mo tanto kan kuana. Kayat mo ka di? Sige, kinapod mo na. Idi pa lang akayat ko ti makipagayam kan kuana. Naimbag na oras mo? Mabalin ka di makiabay kan ka dito yung table mo, sir? Wanyag paiso, sir. Kayat mi nga ti makiam-amukan ka. Mabalin launay napipintas ababalasan. Ang pangasyo, di na ko maawagan iti sir. Da kayo kit di ati awagak iti ma'am, wano madam. Ay, di may matlaan kaya ti maawagan iti kasta. Ngamin, kayat mi ti makipagayam kan ka. Kasta nga paiso. Pagyamanan, kan pakaragsakak, no kayat yu ti makipagayam kanyak. Iti laksid amay saak abulsek. Madlaw ngamin, nga da mabalin yu iti biyag. Saan kami ngagpilpili iti agbali na pagayam mi? Basta nasaya at lakit di a tao, kayat mi napagayam. Agyamanak nga ron no kasta. Siyak gayam ni Walek. Da kayo ngay. Siyak ni Dina. May sa nurse. Naragsak apan nakamamukan ka, Dina. Siyakmat ni Norin. May saakmat laang a nurse. Naragsakak. Gaputa da baro apagayam ko. Kat sapay la kuma, tama kapag sisiningit tayo atalo. Namnamaan mi dayta, Walek. Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Alan? Wano rin. Nagkidawa ko ni ti pasensya iti dadya bulsag. So dadwa. Sa pangasim, di na akong kagurapay. Nasaya at no kasta? Katsapay la kuma, tadi mo ton ul-ulitan tikas di nga inaramid mo. Wen, nabiglak lang, gaputa. Nakapating nga da kami ni ti pagnak. Ala, lipatan tan tinapasama. Tinapatag, di mo ton ulitan pa'y. Ikarik na itano rin. Saan na maulit? Husto ka. Sana nasaya at ti panang pabain ko kanakwada. Apay anakariin kayo pay lang nanang. Rabi na yan. Rumbang kuma, anaimasan ti pan naturog yu itang oras. Inururay ka ngamin, anak ko. Amumbet. Sa anak ang makaturog aging gaasaan ka sumangpet. Pasensya kayo la kumananang. At ang amin kabarbaro apagkankanta kita. Iti may sa restaurant dito'y sentro. Anya, nagadun sa mo launa yun ti pag-ubra, manak ko. Amangan mo't numakaala ka iti sakit mo, gapo iti nalabas a panagpuypuyat mo. Saan mat siguro nanang? Pasaray agi na naakmat.
Kaya't ko ngamin na talaga ti makaurnong. Kaya't ko amatungpal tinabayagan nga arapaap ko. Ala, si kati makaam mo anak ko. Basta siguradwam akabaalam. Diyak kaya't ngagsakit ka. Un ka dinanang. An nadak ti bagik. Ikarik day ta kada kayo. Ala nga rod, intan iji kusina. Tapno makapangan kan. Mangrabi ka pa'y sakbay amapan ka maturog. Saan kayon ngagtaktak pa'y nanang? Nalpas ako nanangan. Ala, ingka nga rodan iti silid mo. Agin anakamutan anak ko. Unanang, katuray da kayo. In kayo matan aginana. Anya, nakiam-am mo kayo kadidi na agayem mo iti dayjay a singer kan masahista bulsa kunam. Wan mama, kat saan lang basta nakiam-am mo. Nakipagayam kami pa ikan ko, ana. Awan dakas na ihay. Nasayat mat. Tapno manayunan man na ang dagiti gagayam mo. Husto kayo, mama. Kat naragsakak, gaputan na addaanak iti gayam, analaing nga agkanta. Nasayat na itay ha. Awisam kit di adito'y balay inton kasangay mo. Ibagam ano mabalin, iso ti mang-entertain kadagiti umaya sa nga ili. Kaya't ko dayta, mama. Sige, kasaritak to ni Walek. Nagmayat at talaga tibiyag ko, pari Ren. Uri sa anak nagtrabaho at talata kwarta, gaputabak nang kami. Gusto ka. Baknang kayo. Masapol lat tamat nga trabaho ka, pari Alan. Naglagi pa. Masapol nga imato ng tinegosyo yun. Gabutasan nga agnanayon nga adda ni mamim. Kasanon na kumapsuton. Ay na, mapayag pa yan mapasamak na ita. Kan may sa ado ti kwartami. Sana maibos nga oray sa anak nagtrabaho. Makamu ka. Basta pinalagipan ka, pare. Nasaysaya at matlaang. No ammom tiyag trabaho. Tapno saan kanto akasi. Intun dumanon ti panawin. Uwan ka di. Alakit din, aginom talata. Siyak ti makambo. Naira na lang daytoy, Manong Manuel. Urayim laeng. Addan tumot umay nga agpamasahikan ka. Sapay la ko maaading ko. Tapno makadwa akmat nga oray kaskasanaw. Sana kasken ka. Amay kapatan dayta. Aldaw kula ita, Manong. Di kagdanag. Makadu ka mat. Wan matkit di ala. Inkan ag home service tapno saan ka unay amarapyan. Sige nga ron, Manong. Panawan ka pa'y ditoy. Agyaman ka, intun sumarunon tumanan. Wan. Awagan kan tumanan. Intun nagpamasahe kami a pamilya. O sige, umawag kayong tulat ta. Oh, napanan tinagluganan na taksi. Nagmayat kat kumanda dya gundaway. Pinatid ko kumakad. Anya? Ay nagluho ko kan. Di pa'y katda kami ti makabasol iti aramidam. No kayat mo. Ayabam tumot iti balayo. Tagpamassage ka. Anya? Ay, diyak kayat. Nagado dita masahista. Diyak kayat nga ayaban na dya tao. Mutlagayam. Umay kakit din. Agsublitan dita balay. Maturog ta ditan. Tapno makasaba ta amapan iti pagnata intun bigat. Hello, Walek. Kumusta kan? No rin? Si kakadiday ta? Wan, talaga nalaing ka. Nabigbig na kadagos. Apay kumaadyak malasin titimag tinapintas abalasa ang akaskan ka. Anya? Si Kamot, rabakan nakmanan. Ha? Saan ka mang rabrabag? Ang apay ang nagladaw ka magmag na, ngawan kadwam. Amangan mo niya ti mapasamak kan ka. Sapay babae ka. Umay ko lang orayan dito itilugan namang sukon kanyak. Si Kanay? Agawid ka matan. Rabi iuna yan. Wen, agawid akin tun madamdama. Tatalagamat ngamin nga agawid ak matlaangan. Oy, nagmayatan ti kastang aramid mo no rin.
Maksinsinara kay ti dati abulsak iti kasto arabi. Anya? Pangasim pare, di mo ko mapagpanunutan iti madi ni Norin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Nasinaw, apanagaya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.